Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasalitaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Marco, sikati nauna ka na kayong agkabsat. Isu asikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo ak. Tay nakmanggad iti sabali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod da pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No diyang agtrabaho, matay tayo iti bisin. Tatang. Di kay kumaagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Ngam, anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybayan ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin nyo ti agadal, wen? Apay ngay. Di mo't agawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga ron, ading. Ngam, panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan samatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abay-bayan, ading ko? Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsardo nga kon nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalen. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kanininong ko. Ta isirrak na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan tagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunaken kwa na. Sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangedeng mo, wan. Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla kuma. Siya akong timang paadal kada kayo. Nagrigat tumutagda pa nagbihag. Saan abali, lola? Tadda ka asi ti Diyos. Idawdawat ko, asapay la kuma, tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho, para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan tagdayaw kan ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki din. Tainawat da nga agtrabaho dito'y construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga agtrabaho. Tapno agnanayon na ito'y trabaho. Sapay ko mata makaurno nga. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni? Wen gaya man niya. Unay mat daytan. Naggagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim ah. Masapol nga min alalay nga agtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Nga mamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho ah. Iso ajak to nagtrabaho ditoy. Nagrigat ditoy. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak man pa dito eh. Aray, awan kortotan. Agawitan.
Utangan ta. Mapalin mo't siguro, pare. Ay, saan na mapalin, pare? Basta ikandak iti arak. Aguluan ito eh. No didak ikan iti harak. Harak pa ko na! Manong, kayat mo ta masahin ka? Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, Manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka ang mabambannog. Pagribangak day ta, kasmanong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyaman Manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna at tulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikit di pa nagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak mo ten, ading ko. Lagi ka na lang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adula amin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganun? Aguli magkaman. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi, babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikang kan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anya ka, ibarkaw. Umayak ag singirain. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas tabat lang. Nayo na ko, 10% ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging kain ton bigat. Nawan pa'y lang. Nayunak ton, 10% na. Nawatam? Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanyakon, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita dito So nga sumurot kan kanyak. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time ak. Adtoy. Ikang ka iti pauna bayad. Awatamon. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da itoy. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Ken, lugan ti sumaruno ang gatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Ken maysa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya't tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan ka iti kwarta. Singsingirandakan. Diyak kaya't tagbasol iti padak a tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamuka nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga, di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdenggan day chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Ta nagapumutla iti dakas dagi chay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No naggapumot iti dakas awagas. Wun tirumbang nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka dagiti dakas nga aramid, apo? Uwan, Lola. Aggararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso ta sino man nga agkamang kenkwan apo. Pasensya ka na ding Saan ka maigatangan iti naima sa sidaan? Okay laang Manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak, kat makatrabaho aginanakan tumeten Manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction. Aginanakan ton. Agyaman ading ko. Ngam,
ubingak pa eh. Di na kumamot pa ginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho aginggat ka ba ilak? Dagitin to pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa ilaan. Manong, agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmat ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingkad ko tinag-eskwela. Agyaman ak ading ko. Ay, agyaman ak matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldok. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Taindon sumaro na asweldok. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahiking ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niyak? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan matakayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasingpot na talaga ti kabsat mo, apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kuana. Basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na iti biyag. Wen nga rod, Lola, patpatgag unay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami? Isu pa yung tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti naminsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon kano amabartak. Ay, una yan ti amayo. Diyak kaya taagi mula iti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agimula iti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti rignam. Imbis aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ay, saanin ading? Uri awan adal kon. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang no makaturpos ka mat iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kayat asyak ti papananti swildom, Jenny. Agurnong kakit di. Para iti napinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak ang nakaadal. Nalaingak adumiskarti iti biag, ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso apang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak, barang da kayo ti denggan na. Sige, makaamu ka nga rod, Jenny. Diyak kayat asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Saan ni Jenny tagastos? Siyak, apok. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may tikwar tayo, Lola. Insalda kung tibas si tasular ko iti probinsya. Day ti pagadal mo, apok. Ha? Solaryo, kunayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, ngambasit laeng.
Insalda akon, tapno da pagadal mo. Api nga insaldayo nga eh. Sayang Lola. Saan na masayang, tapagadal mo nga rod ti kwarta. Isungagin roll kan, taadan aramate makwarta. Apaw! Oh, adtoy lola. Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, apaw. Naimbag tanamati ni Manong nga dadagayo iti probinsya, lola. Huwag nga rod. Ay, agul-ulbudan, apaw. Maawatan ng tumutlaang. Tapara matlakan kwa na teraramidan tayo, lola. Ay, Basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti. Da kayo ti pagkapuan ti gastusin ni Manong nga giskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige ading. Madamdama pa'y ti klase. Iso madamdama pa'y arumwar. O sige, mapanak nga roden. Ha? Jenny? Mabit man lang ading ko. Malmalkab mo't ta sapatos mo. Ha? Ay, awan. Ngam, natibker pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamot din ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito eh. Sige, mapanakon. nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang amin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Awan na yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kayat yu asida na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay na siya kun. Tapno makainan na kamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang nga ginana. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidaan tayo, Lola. Pinanawan na kaunti asawak. Iswa pumanaw akong dito yung lugar. Ay, papos ko lang akong terupak nga agkamang ka nagiti anak ko. Sapay ko tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikodan ti panang baybay akad akwada. Ay, isagana ko nagiti gargaret ko. Tagsubli ako niti poder dagiti anak ko. Ay, pag naakon ti mapanigi palengke, taas si degmait. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana palit a pasalog mo dahito akalsada. Ha! Nagpartak mo dahito nga. Agturungan ito eh! Lola, mabanang ka di ospital. Apay, apok. Ni Manong, intaray da ka na di ospital. Anya, tapay. Anat na pasama kay Jacob Shatbaw. Nadungpar ka na itilugan, bayat ti panagnanay di salog ka kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan. Aniya! Manong, agring ka pa nga asim. Saan ka pa yamatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nagmalainuray. Pagkawanan na ko ba? Itak lang agpakita ka na kayo.
ko, anak ko. Ba't pa nagkauray? Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing patunay ang kabsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko. Pagkawanan na kumabot. Gano'n tinakurangan ka na kayo, iti kapsat mo. At tuyak ka kidaw, iti pamakawan. Jenny, anak ko. Kapasyan. Diyak pulos ninamnama. Kastigayam ti masang putang. Anak ko. Minsan, nagrigat nga aklunan kan awatan, no asino pa'y dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, isuda pa'y ti mabiit a pumusay. Ngam nalabit, at dapay napimpinta sa plano ti Diyos, asumangbay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.